Hello everyone. Malo tamai ahon. Ko felele ke oloente ngawe. But waki me. Oko fema ke kile atwai. Ko lahi foke no kati mai ka te au. Ai ngahi. Me ko ni fekau akimo. Ongo miko peko asiata mo mafi o tala ni ko awia ko ivolo au ko sipai ho kungutu ke ua te ule ha fe halaki ka fai ha merino ka ko lahi ko ho mohanga ko push ko au ke edge o cliffy of the cliff e te ule ba wia aba mo ke ve ma ke mo ilo e hoko atu mo e me ago ia pa te la ba fai foi por kala ma ba e apito pensa ta te ve ka wa mo ngawe ngo me ago ia kamata mai ngawe ko ia me akato o ko au ivolo
Ko au fa potu mari e ngawe. E wai asiata mo mafi. O wai mo sione, mo pita, mo tevita, O wai mo kakai to ko lahe fonua. O fe mau ke nau vai. Ke potu mari a ki benefiti o ko mao. O wai ke fe mau ke mau pe ato ko ta. Even myself. E mo hao e ngai mea ka te au. O mai kakai o mai whanki whalani, o mai whanki foi kaloni, o mai. Ko mea whai ko ha distribute. Vai. Ko ena, whalane na koe saloni, ko ena, whalane na koe. O tā koe, things like that, ko ena, foi lochine na koe. Distribute, ai mea ko o mai ko o me, ke ai ma koe. Pa ko awe ko hesitate au ke utali a mea pehe. Ange ko tala noa na whai ki mua atu. Several folks na tohi mai ki ai ke langa whale whae. No. Saya bea ki whale ko whae ko ya. Te albea no fuai. Te albea no fuai. E ko ilog malu. Pa ko ilog makona. Pa ko ilog wani ki seniti. Pa ko ilog wani good health. That's what important get there. Kapai whahalanga mahana to ki langa hok sistaya. O kung no fuai. Pa ulotonga ngawe maloi bea hok sistaya o monomali. Fituko na nga mai na ngowe ke aya ke na mea whai langa na ki whare o ku ki brother palania ke hau ki heni ke hua ni mea palayuti mo ne ha ke langa no whare so they have a wai be now individual plan and now tolu ke na langa na mo ui ko kono mai ko e kakai ya ko pe whare kovi I will falele in time and my own sweat equity e ko hinga ko ke papol pe ke fai me ko ya but in my own time be ako ke fata tau ke time me hai ke ma hai ka pe ma hai bo al o ke langa fu me kai to ke be time be ako me mau inga ko fangi fa nau ke nau to ka nga e nau fangi fa nau fanga mo puna raise well advices and things like that lai no kati mai ka te au ai kamata ke lawe ngai kakai ni o lau mega tiau ko ivolo pa ko kule ate ko ni pe ngata he ko to ho ko mai be ko ai au ya ko e wa ke no fa le a ho lo ngata o no pe fai ngawe pa mo iloi ka bana ko fe fine fie hao na ha fa matala ka to panga ka to a ko mo le ko ngawe ko ni pa ko iloi ka to he kakai lo misini ai mea katoa ko ia. Kua ku taki mua he mea katoa. Kua he project ia ai patoa ku lau miliona. Ike lava ya sata mo mafi. Kua he project ia ai patoa ko whata hona ngai share so panga tolu wafi. Ike lava ya sata mo mafi. Kakai ko he loki ko iau na ulape na tolu purchase e sia hongo fulu. Ko tolu mano ia. Hongo mo pehe ko ki mea sisi ke alo tau tuai. Advises what to do. Ai project koe, ai Australia, ai New Zealand. To kon ki he ke langa ke chepta ko vai koe. I pupu ya te chepta koe. O ko ngawe whakaluku fuau ke foi timi. Pero mea na whaka am ko ka asiata mo mafi ke na whae ngawe whakaluku fuau ko ia. Ke timi. Ke timi katoa. Ka kuma wata tola ni mangiau a mafi ave hatola wangiau ni mano a peturiki. Kagumai wata hatola tahafe asiata ave hatola tolngeau asoni kagumai wata hatola fiha ave apuka o ku fere ai kakai ke na benefit me ngawe ko ni kono winga ye me na fia mawe ke alge office ke fai distribution fairly and equally o fata tau ke mission ko tawanko ale ai tanga ko tuaki ko vai tau Bakoi winga ko nawa na ko lava fai ngawe ko ni. O ke ta pato ate na lava fai ngawe ko ni. Ko foka mama mo no developing a project la lai. Ko awe to ton ke benefit ya tau ki lang me ai. Ka ko ha vahe. Distribution fairly. O pehe maf mo asia ta kai. Ko na ka ngawe pe pa moi. O nawa. Last le ako mafina tamai mafi. O kwa to lo fe tupu heni akauni. Ko foi offer atata pe kanawa. O ave atola ni mangia wa petuliki. Pe ko tola te a petuliki kai. Now mai o fau ai foi idea funga e idea aku. Ko tokoni mai muri ideas of diaspora's income ke fonua idea fe fini ko ni.
And it's worth $1 million for a new idea to develop. Kaya ilo hataha na margin ole ne ako. Kaya ilo hataha. Pakoya o ko kole ate ka motolu koe fa le no ia. Mo fa ngutu lau ko kati mai ko kati au fai pa se o mo ingwa taimin. Hele no ia ko ke mo ilo ha me taha matematia. Pa mo tafoke ke mo lau ki vava. Ko vava uia kau fa fonga kata vava ko kakana yako. Tom fa pa ya business tau potu ta seri ala te mehenu lau kilo miliona hano api. They have sequence and structure ke time be ko lere he lere pe vava wi alo tau ki wafi wataha o si palani lere e vava wi na me akata ko ya palani lere mo allocation e fani ko alo at ko na ni ma me akata ko time ni sio o ko hinga pe mai ko ke mawo matola ke aire va ke vave ke tohi mai ko tala mai ko na kai pe tu ngawe vava only if you know I structure ngawe vava ke ne ava pe ko lere o na to tu ne ha me ewa na alo pa ko kon filiki pe tu kai ko le mai tu kai ke ko ke pe ha vava uia tala mai ko ita na ki hapai o kai ke ita na ki hapai ko ha apai ko kolo patoa ka to hapai ko yongo fofonga teke te mokala te hapai na I kai toton ke na toyo ki na ki hapai e ko yongo fofonga teke te mokala tia ka aku ia halanga fonua hata hange ko mautolu mo are mo vosa ko ia pe ko mo are mo vosa na lava langa fari ba I hapai hame te alo tai aki patoa ke ko to fuko tu aki komitia ako siya mai ko ke mea ko ke ave ko ke fa mama lahi ke tohi ngai proposal la lai pe faluko utope lava tohi fefe peka ko ita opita uia ai ke lau maga te aku ai ko fe pule he mo fe pule ha e fe ngai ke mau e fu mea ko fu kakai to lai pe benefiti ke tatau ngai si o covid tala mai o ha ko li peke o mai peka te au ai mea kato I don't need anything ke o mai ka te au to fia ni ule atu I need ke ave ki office ke fai distribution ni me ai ke ngawe fai si o mai le tala mai ko o se langa e mafi mo asia ta fare mbia si na ke peo ko mai me pa ngai kakai na ife ia kakai na o si he patoa krompolo ia he mama no ako naki e au mo no ako e au ko ite ne totongi ngawe ko ya ke fa mama ko ya si e ke totongi mai ka ngutulau ka te au awo tae si sia batala mai leva ko ivol ko ku ta off ya wa fa kakai e go sia project ya office kolo o mau ngawe ki ai na e os fa ka hoko pe ia ko ne osi ko e wa e hoko ki apa he no buia foi por kala magui ko 17 new homes so every fofonga has to ever foi fare e ta ke langa ko ke e wa ya na ka kai patoa ya na wi vilai mo na me na lo na to ke hoko atu ya ngai chapter na lo na to ke hoko atu o mava me foi palani fai he foi chapter ta o kamata nga ha ta kai holo ko ni kana e focus foi fare ta ai foi fofonga ta Pako nene ko mai le vai ata mai ko ta fe whakakai ko foi tau palani a ofisa kolo le alo pe ofisa kolo ki mua pato kala te ngomiko fai kamata whakataha mo hoka lockdown ko ni pe no nga pe ki me ai foi o fe mai ofisa kolo ke langa foi fare ua petolu I no fuanga ako ko na ko I pangai o fe mai ofisa kolo ke na matai palau mo na palau fe mau tohi mai nesi ko whakakai he lue lalo mi whakakai au ki muito fe mau ni ki vai ko ni nga we ka tilila ake au ko ke lau ia ke ilo mai nga we fai si o ko toi pe me muyo teke pa mo tol ko na o mai ko fe ni mama lo ko i ope ko tala tu ka whakalau te kakai teke me mui kakai ko te na lava pena tolo o mai kilu right now ka tau tolo Ina wo mai na tolo ngawe mai. Ane po mau faya ke kimia ko tanaki seniti kalau sarine. Toe mana toe tola wafe tu pakakato mano alo sarine. Na ya. Pero mai pe to tolu ya ai me ko ya osi. Ke not much ya fe ya ke ri mai.
that minute right away. Pea ke kakai ko ya fa o na fonga fu container. Si la humano. Ha mo feret container ni ma ko tau ke kilo. Si. Amo mai motor ke mo fras. Tala mai ku la na ngawe mo ya. Amalo ke ngawe ko na fai. Malo fai ngawe. But take me and Saloni out of it. Ko ke makawai. Oi makawa te mea ko na. Mo fai mo ngawe ko to konge masiva I o fai mo matol mo ngawe ki to konge masiva ang mau fe ma matol ke crop rice mo vahe tau ata ka to apeke na benefit masiva ko to ape to I kakaya dile la te ke alu ko ya langa fale ko ka mau fe mato ko ke lava ko fai nga me ai o fe ma ke satisfy ai fai nga kakai o fe ma o ke na fai to kon ka na tol immediately e na lava pena to langa na fale te tau langa fale ata ka hanga mai puke mo hanga mai fe kai ya mo me ka to ka ke fai ai o fai asiata mo mafia fa fanga pe si au tana ke kontena ave na kawa asiata mo mafia tana ke fu po sipi mo me ala wa na kawa asiata mo mafia na fa ala wa te to koni e taimine ko matariri e ai to hima tal mai no ai apia ko ke ko si only if you know avang mo mau pe wale ti ke ho to koni o mare wa to me ko me na ta ofia me ko afa kai e ko awe ko hanga vahe te vahe e fe mai fa nga fo fare tolu ki tu fa me ka vai pe ko awe vai te hanga vahe ko sa vahe tolu pe fa ka kai ya o se ai pia ka hala ta ya moloto mo uta ate to ke hanga prepare for family ko ya mo na ngai nasi ke langa fo fare pe ko ai pe mo ka fa ka kai na langa fare te na wo langa fare pa ma wa ta me pa ma pa ka ke ma wa ta me pa sa ya pito pe e ka ke te mai concept o pe ko fa fonua ko na langa na wa ko pa ke concept ko mo tol ko na mutlau mo ri hala mano e concept ko ya ke totong ya ke mafi mo asiata mo ka ngawe ko langa fa ka kaya e o pe fonua langa na ma wa te me ka ke na kai pa ma ta seniti ko anga ya ofa ya ka fa ka kai ki fa ka kai mata I palau te ke ota foi Messi Ferguson tolo no ni masi mo tol ke frasi si me ngawe masi ko ko Italia tala no aloi hoko mo tai ilo ha mea ko ha mea asiata mo mafio fai ko yo pe foi video mai mo try ke foto e committee ha pai e ko hinga ko ha ke mo foto committee ha pai ulo tonga ko pato place ha pai ya wa ngo fa fofonga lo wai ika ko ha ka ngo fa fofonga ya pe ko ha mo committee ko ngo foto wai ka ko mo foto committee ko nga te mu ya ta chita pu ya mo e te fili fare area para ku lai ka si o hinga me ta afki fa kai pe ka ta afki ko nga ko ta afki ko fonua o fe mau ke we he ko nga ko para nga we fisa kolo mo fonua ke fai na fai pe te fa kai ke langa mo no wa mo fa nga we ka tu ko mo ngutulau ko me mo mahaki tete pe ai mo la he mutlau aka ku fe to ko ni o ma to ko ni mai oh fasisi e mau nga we mo ilo mai o ko lo ki ngowe o ko lo ki lalanga o ko lo ki transfer ne ua ko lo ki langa fare mau ye fe mate e ta nak pa anga o wal pe as mai fu mano o ke pe ko ai ne aya o wal pe as fu container o wal pe as fa o se fare ve tongo e ku ka ke na toyo ki na wai ki ai ko ke toyo ki ai ko ya ko ka ke hanga sten te hai ko ai camperia o alau ki na wa ke la fa me ko ya na lo to pe ke tu kwang me ka to ko si tana ki ma to sili ni ka to ko ya ko si ko mo me ke fa ka to langa ko ya na na ori ake awava ko hai ni fa ka to ya mo fa nau kakai loki si ni vi ma ko fi un longo ke ta fa matala sili ni ka to kakai na ava ka na wa ka mo ma ke mo hanga aya pushi au ke hanga lau hingo a internet ke ilonga me ko yo ko talatu o ko na lo to mama ai ke ave ki ofisi ke fai me va tau ke na tof na vai na me pe la fe pule pe ko na wo pe ko no winga e kwa na panga kakai na fa mama yau kakai na mautana ki mai tau ne ua tolu
toki o mai pe ke whaua. Ko hea ngai au sai. Au sai e muna o e kaka. Ma koe kakai au tui pe ka naua. O whakau fofa. Mo o whai palani ngā ue mafu mua siata. Whai na palani ngā ue pa ai ke tū loa. E koe fute koe nai ka ke osa tau e ngofulu. Eho. Mo ni ma mo e wape e osi. Pe i kai. Ko mea koe nuk mau whai mato e tū loa. Mahino. Pangke koe nuk mau fuotu uke whakaose. Ngai whare koe na ulanga koe na. Aku whakau fofa au pito penga teo ki toka ngau ki ai. Popo wau ke ngau e koe ia. Mo mea ka atoa. Foi mea pena o tae popo wai ko iloi. O kulahe benefiti ka koe ke distributi. O ko whe maule ke avki ofisi ke whai distributi ni mea ai. Mo taofi. Ai ngahi nau langa ko tope patoa pay office. E whe mau pe hataha patoa pa alpo ax ki ai pa o mai. E ke pule ka mafia mo asiata. That's when na tisi akuri koe ki na toi whe mau. Na whe mau pe nao ke na whai pe naua. Shit. E na whai nao kua na resources. Ikai ko resources ko idea ako ta espra income and how ke fonua. Wengai family to ki puna ke ki mui po ai ke a. O to ko ni au pito ka na tolo sai au pito ia. Ko hinga ia fa matala tu ke maino ka mo tolo. O ko ke mau no fonua ia. Pa fe mau ke fa mama ka kai ke na wanga maino ka ke ngata ngawe ko ni ka na wanga ka kai o maino. Ai halanga fononga me ko temo kala. Ale motor tala ko mai le vai o. Mo wo ki ai o ka we dai mi ko tai ngai konsenti mo to ko ni mo ki ai. Tu wa ngai pita ka vai pa lo to ngai ai pe na to mai mo bo tala ia una fai pe na to le na me na to ki ai pa ko ha no ko lo la ia ko pe na ka kai na to. O mai na wa ba malanga langa fale mo langa project ko paanga mefe. Faka mai o malanga pe o lo ka resources ke fai aki. Ikai ko faka tu anaki fai me mulin. Peka mate te ko taha ko ya fai sponsor atu peka kai ke to ya hanga u mo me ka to ya pa ko langa e fai me via. Ma si hova me lang. Ese ke short term. Ai faka kau. Amo puna ke ko. Si sere ne pe fa. Ko me pe ato ai ko ke uhinga me le fai ko fito ka ki munawa. E ke ka uhinga ke ke mai ha me ka te ko ke fe ma ke ba me ka te. E ko me ko na mai ka te na ospin avec kanao. Pasio na loto mamai na mai a to koni me fe fine popua he loto nga fai ko langa popua. Loto nga ko fai longa popua ko mai to koni ki ni. O mai to koni o e ke maka te au ko avika to koni potang avike office kana. La loto nga ko me ko ya to o mai ana ka te email si kore ki family fi kaya me ewa. Lo tonga ko ya hake pe fu fafanga ai apiko na ko faelanga. E kwal pe se anaki utai fa ngota. O mai me ai ka ko ya kaya asiata mo mafi. Pia ha fe ka we au ke ave to koniki ewa. Ko me gui ko ke ave ke ofisi ke lava ilo e va tau e ko lipote kakai o ku kole mai ka mautolo. Mala vale ke mau fai vai tau e me ko mau ke na benefit ka to itaia mas mo asiata ko hori ko me gui ko hori ko ke fu niu pe ya kita pe kala tata hori ke o fe ha talo na politiki ke na lava fai ha foi me ta matia tu ke idea gon diaspora income ko ditonga e si o ne fu container na ave tu pa foi develop kai pe ai me ko langa fare pa ko na si o ke ko foi me au dele pa encourage me ko ya ni ke venga ta ke wanga pe heu pe tai mi ko ka ta wa tu ko ki loto ko ka mata fe fu si aki fe i ko hai loto ke pulusi mai ko no ingwa ave fu fia ave mo fu fia pa te o campaign ai mo kai purpose is wrong. Tokonya masiva yes, but doing it in a good purpose. Ko offer tata pe ke masiva. O te ha me fe valui mai me mui. E ko me ko o se ko langa ko fare pa te o mai ko consenti ko ya. Ko uhinga wo fa fo ngawe ko foi fe valui ko ya. Ke fa fo consent ke to fa ke to tongi ai. Ko ya ta ya hela na banga o fa ngo mau tolu. To wa te panga ko ngawe o fa tata pe. Hala tata ko me wongo. E ko mau ale u mo la amo. Me ka to sino mo.
ko funi mai ha mo coronavirus no fa kakai mau ke yo pe ke ngau ko nga ko ya ke to ha si ni ko ya o fa ngata ange ya me ko na ko ku lau mai una si fa ka ofa na pa as pa ko na consent yo mano ave manawa o mo sio ko ke au ilo me ko ya pe kai meaning ko na ngau vai amo mata la mai tai vai mo ya fa ka ofa lia ke family fa ka ofa Kapai o sa foi langa pa o te ai foi consent ko tui ke foi mea ko na tone purpose. The purpose is wrong. Shit. O ne hala ko purpose ko ne hala ia foi ngaui. O foi mai purpose ke tono. Ika yo si te hano aki hole kakaia ko na ngai popula mo mea na kau pe mana tol e September 11 ni kakoha. Fosi fuka pe ko asiata pe tika taha. E ko hinga ko asiata ko alola holo ko ye pare mia lala holo ko ka ngawe ofisi o ne ako ai mea ka tokotoa ne ke ne ako asiata ha mea pe street learner o se bage haole ba ko asiata ki ka ka pe ma mautolo ka pe ma mautolo si de fo ha ke lo pe ap ne ka ha mea fai pa hia matanga he ko le credit ko telefoni mo mea ka to ko ya holo ko asiata la ye he ke ta mutu holo ofisi mo mea ka to ko ya shit ilo ye mea ka to me nguto hai hanga ko la ko ako ena fai ai ko ke ko via sai peia ate ai be fa fe unga ko street learner kita ha wa ga the resources ke fai ake tinga we o me ko aseta le atu foi email ene tolu ka be fa no kat me ka tiao ai ka mata ke ai ke lau ma ka tiao o ka ha me ko fai ta mani ma moto ta mate ale visi Das fare te che fiugo finga le vicine fare belle visi o poto pe hiva o poto pe le visi a mi manava me ema alla tata o ki apa ka hange uli ki na ngo fa fonga fa le ai ili ngo ngo fa fonga ngo pato ana wa ya o ke sio ke me ko hingat ki ai kita wa a tu pe i lolotonga merino pe hapai ba sai pe hapai na don ke na no pe nai e wa ona na to ka fetu no fo pe e wa fenga os mai no mo baba uia baba uia sembioni a pita baba uia mai no mo hapai ko tonga mo eua na ton ke na no pe ai tonga eua ona na to ma va me ai he go me ai fai me tau mo ava baba uia na ai ai americani ba os mau me ka katoa ia pe mai pe ko aseri palo mo misini hafua he sima mo hafua fra heka nusila fra tau osi ave amo tala mai pe ko ke amo me fai sei wai hotolo lo tonga le tai mine finga banga ba ba tai mini ke atanima ako me ko e mau e ka ke tai mau when I touch thing e khange kola o touch pe ke niling ko kinila ya teu mo ngai container au ke Australia au ke New Zealand au ke yen o tolu ya kakamata ke to mai ai to mo mau kato ke ha ke liliu ke me ke lava pe tai besi fai besi ko ya ke ave ke ton ke ngawe ka tuang e sine ngai family ke fai aka me ko lah ya frau di kota no ke malau o asia tu te tok video apo talano apo ke angai demokrati pe mo hala fonoma e frava le tio ka hau pa te mautano ke evolve ko demokrati in many forms religion monetary law moya teknologia e mau kita no frapoto
opening ko radio. Goya. Ko mea ko asma ai ke whamatalat ke mahino ka motor. O kai ko uhingai ai o ia ki a disagree ke o ki a pai ko uhinga ko toi mea. Ko a pai ko os pato a papai o ki fe mau. A pai ke toi fai ha mea ki ai. Ko ha pai ko mea fe mai ha pai ko nau ke nau o kasa fe mai ha pai nau ngai mea ko ke nau pe ku mea ke nau mo ui. Pe ko fa kau ha mi ha pai ta mai ha pai ia lila. Ko langa fare mo oni pe ka ke sio anga te kau ki ai e ko winga ko langa fare ko foi to ta pe benefit ai sio ki fa ha pa e poto e fa kau apa ia to mai ko ia benefit pe to ta ai ma fu fare la langa ali pa to ngai ki ai mo fanki society ma tol ke mau ha ma tol ai mo fanki fare kolo mo me ka ta sio poto ha pa ia foi la ko langa fare ko foi to ta pe mam lila e benefit ai Mona apa ia? Mai mau ngai kasau ko mau tolu ia. Te mo mau ngai fale la langa mau tolu ia. Asio ke mau ai ha mau society mau tolu ia ke mau pau e tu mau ki society ngai kolo takta. Alo mau fanki seniti ke pa mau lesita ko pau mea. Ya mlava ke holo i fai sia ina sio ke apa e poto. Poto apa ia? O mai leva mo tolo tala mai ko ai ke whaka o i volo kwa ai ko ke ai o tama hala tata ke mau feke mau to ki ai mea o tama na palani nga au the only thing ko to ngat ki ai ko mo no fola mo ka mau tolo o mea tata ko to ape disagree pe ko ke langa ha mea ke tu ke usiwa ki ai we kapau pe na tupe asia ta mo mafieni na me pe ta me asalon na me pe ai au ke feel pe ka mo to tama ko i volo ko ngata ofi a me ko to ton ke ta ofi ka kai nei o mai e kwai nga u pe ya aki mau tol mau spalan ki ai mo wo tau ya mo ka kai ko mi ma mo ka kai fa u lui ko mo ngai loki ko na ko ai mi ko charity mo la ka kia fai me ko ya hoko kuat tai ngata e ko winga fe mai ngai ngau ko tope ke long term ka o na ai pe ngata wa fe wa ta ko winga e tala mai vai ta o mo ne campaign we helping the poor that's the purpose ko purpose ia ai ke tu lo pa tu lo tai ngata alo ke tu tangata ko ako ala ke tu tangata ko ako e ngau e ko tau fai ko ga ta whakau e tako whakau e peke kakai koi murimi kakai si ai foi ka whakau e taha tu ko kakai murimi ko awe ko wiro no ai yang aku te sio ko ki ai whakau li lai au pito ia o ia tu ko ngut lau mo tak taha o ato fane nga au ko au nga kai pa mo mai ken to kon ke nga au kai no folanga mea ma mo asia ta ke tu e ko na mo popo ke mo no folanga ke tu ai ona va mea e na alu ka ria ka ve tongo a vai ko nga ko ka ke ango ka nawa ka ko fele va silini ko na ave ke fe fine mafuava fe silin ka to ko ya no ma to play he nga we ko ni ko u nga ko ka kai to lai ke vai ke vai pe to ta mo to ko u to ta mo to ko u pe mo sio ka iloi Koia ko mea ko itai o to kan ki ai ke ule atu e tu kon lau i au ko ki o to uli to kata nga wa fa kai tu pe ki fa kai e ko ai pe mau palani nga wa mau tol mau mea fai o ka tau fi ai ko nga ko nau ki ai na os follow pe ai mea kata ko ia he ko imagino na os pe ko fe mau ko os pe ko e wa pe ngata pe ha te hopa te peki tangata e toko taha encourage ke o ki hapai ko te hoko ata e pe foi palpale ma ki hapai pa na ngata hange ko vava u ko ha ko ngata e palpale ma foki mai ki tonga hoko ate langai tonga o si sai ia ai o ato ki hapai ko uinga glu ha o ato foto komiti ulo tonga ia fa fofo ngai o ke ulau e o ka pa na ka ke pato hapai fa o foto o tonga
la mai o whafonga ko o whafonga patoa o atu ke whakasisi ki nau. Au sai whakasisi ka pau ko whakasisi a taha kua ne paanga ko ke whake ngau. Ako whakasisi whangalongu tu patok tangi mai le ki mulini. Ako ya. Atu at lepe kakai ko loto ko ki ai. O ai. Au whabe ka tea ko ke kowe ka tea po ko ito ka ki ai. Mai na mea fai fo pito pera tea ka ta o lau iau. Iwa ke I volo ako fe mawa ke fai mea ko fai fo nga ko totonu ai ngau. Ke lava ke tu loa pa hoko e tau tangata hoko afe wa tapa mo tangul ki mui ikai o mau ke tau ngau pe ko ni ke hoko tu ko ngau e whakataha ia ke wafe wa taha o wha pito pe ka ai ke tu ke la ngā ke whunua o mo haoli mo oni ko kakai ngut lau tu lau lai whakau dia mau mea whai kono pupu he whangi chepta ko me mate ke ha kakaya ke taim ko tangiat ko asia ta ko mo mafi ke nalanga whare o wa kakaya ke tokoniat ko kakai kata ko na mo mai politiki ko whanong e programa video ako ko hai ten totong mai ko lai ako ya kate ayo e totong mata it's so funny ai whakapota ke lai sili ni mau tana ke mea katoa whawhanga e kakai mo ngahi tai olo sisi mo mea katoa ko e ako ko e hao le wako ke kau whasisi e mau toko ni ko uhi ngahi kulanga whale ko e ngo mea ko e nga whale ake pangai panga kakai where they get the credit of that ngahi lotok palaku Awa na to ito himata ka tiyaw. Stanley, please. Pati yung tulaw mga tiyaw ko kay loya mo. Ay kaya nga mo matutua mo talano ako fay. Mo popo kaya nga ako na lang akito. Saya pito iya. Ay mo lesisita ki. Kole. Fanny. Say. Apofa. Ako pa pito. Maghamia ko VHS. Ito ko nulaw mau ngawe. Ko mau ngawe ko huge. O blakang ilang afali. Ay lawa hapay. Benefit beto ka tahatili. Mo fa kau kian. Malumoni. Ako nga fa kau hapay. Oya. O fat ka motor mutulaw. Venga ringe taofi. Oga haku no toka nawa papa ke kati mai mo ngai lawa mo tole fe kawa ko nawa ka ako ksio ko ako e hoko ko palpale makinawa he nahu ye me ako umiang os palan ngawe ko kropolo te ule au tala ke kakai pe na feu i mai ai me ka to ko na fai ko feu i kakai ti wang hanga ton be foi mo ni ke kakai ko ke kawe kropolo na ngawe ko me pe nawa o ki to si o mo ki ai mo langa nga we ke tu fa fofa ki ona to mati ulanga nga we kwa ngai familia pa ke na fe mana to na sai pina to ke na fale ko pina to rio pa ke na fe mana to ke langa na ngai abi fere u ka kai pe ya o sia mai au mai na to hitirira tu wai pe ma to ke ma pe ni to ke ha la he fa na u la valili we nga mau no fo fa ka ma fie mali pe me mau Sio, fai ngata mayeta. Ako hinga fuko lang afale ko osko pa konsenti. Oksai mawai mui. Ako toton ke vai. Vai. Kita. Ko ia be ko fele atoi ka alki pa ko falaite kon ka hau. Open ya le tio ko pato. Now, pwede ma-file yung PNLY o fikaw at mo involve ko democracy. Ay, ito tahatin, mimitano ake miya, tentano ake miya for religion. Ito tahatin, tano ake monetary. Ito tahap, ito nga nga salon ke lao. Ito tahap ya may a technician. May involve ko ay ngahip.
teknologi. Ko ia o ko ke ilo ko fiha e falaite ka mo tok tiunin mai ki ai o fanong ai pe no lo pa to polo ang tau por kala ma po te tala no ke democracy mo hala fononga ba mo yang nga example o ngai whakakau ko hiri ngai kakai lai na fau ngai sistem ekonomika mo mea ka te tau tano ka apo pa mo nga filabe e tau ngai footstep kon ko tam nak tau ko ti ai ke democracy ko ya o fat ka mo tol atu ko fa ko tlau I ma tolo ka ki mau ka wa mea fai bye